laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا زال العباد يتقلبون بين مواسم الخير والبركات، وهذا فضل من الله تعالى رب الأرض والسماوات ليضاعف أجورهم ويزيد من حسناتهم للعاملين الشاكرين. فها نحن اليوم قد دخلنا في شهر عظيم، شهر مبارك، ألا وهو شهر شعبان. وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام فيه، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري رحمه الله تعالى في رواية له: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعنها أي عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك رحمه الله جل وعلا وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره. فالمقصود بصيامه كله أنه كان يصوم أكثر شعبان. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمته صلى الله عليه وآله وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية له أيضا عنها أنها قالت: ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي رواية له أيضا أنها قالت رضي الله عنها: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة
ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا غير رمضان. ولهذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر من الصوم في شعبان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله ربنا تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم أياما ويفطر أخرى، أو أياما كثيرة متتابعة حتى يبقى يوم أو يومان على رمضان ثم يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. يتورن تبتني الله تبارك وتعالى كنكو الله عز وجل حمد يتورن وفدي ماني كنكو الله تبارك وتعالى نيمن دو ميدن نيماجي مولي دودي إتوتا أندا إتري مجي أندا نودي فتسنا كنكو الله عز وجل غوتو سيدي كوان درewetero e gonga ala handudo e dewangal foddi e maggal sina kanko Allah tabaraka wa ta'ala o ala kafidi do mi seydi ke wonde nelano on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be jiyabe Allah tabaraka wa ta'ala ko be nelabe makko kanko Allah azza wa jal haray ande ko ono yo jiyabe Allah tabaraka wa ta'ala wondema enen ɓeeɗo jiyaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala en seerali hiɗe waylito hiɗe yiilo e ɗiɗo ɗi tawata ko teretiji moƴƴere kañumma e barkeji mawɗi immorde ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum woni sa'aji ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi tawa jiyaɗo makko on si rewimo e majji kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yiɗa e mo tawa jiyaɗo makko on si rewimo e majji kanko Allahu azza wa jalla o ɓanta e daraja on jiyaɗo makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala himo waɗani en ɗum ko heewi en seerali kadi hiɗe waylito e ɗin ɗon sa'aji e hino ɗon ɓural Allahu tabaraka wa ta'ala mawgal kanko Allahu azza wa jalla ko waɗi tawi ko o waɗiri ɗum ɗon ko fii sowangol ɓeeɗo jiyaɓe makko moƴƴuɓe barjaji maɓɓe ɗin kañumma e moƴƴagol e maɓɓe e ɓeydangol ɓe kadi ɗiɗo moƴƴereji ɗi tawata ko ɗi ɓe faggiti e yawtangol ɓe ɗiɗo bakkatuji maɓɓe ɗi tawata ko ɗi ɓe woofi ɓe yani e muɗum e ɗiɗo bakkatuji maɓɓe ɗi tawata ko bakkatuji to sooki ɗi hewta bakkatuji mawɗi ɗi e hino en ɗo hande hiɗen naati e nduɗo lewru ndu tawata ko lewru teddundu ka Allahu tabaraka wa ta'ala lewru ndu tawata ko lewru barkinandu ka makko kanko Allahu azza wa jal ɗum woni nduɗo lewru ndu tawata ko sabbordu suumaye e andi Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi tagore makko nden kanko Allahu o ɓurnidiri hakkunde mayre ono manginirani en noon ka qur'anare makko teddunde o wi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar jomi maɗa tabaraka wa ta'ala himo taga kala ko o muuyi tagude o suɓo e nder konko o tagi ɗon o ɓurnidira goɗɗum go e dow goɗɗum o ɗaɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ɓeeɗo malaikaɓe kanko subhanahu wa ta'ala o waɗi yogaɓe e maɓɓe no ɓuri yogaɓe o suɓi oɗo jibrilu alayhi salatu wassalam ko wana noon kanko Allahu azza wa jalla o tagi ɓeeɗo yimɓe kanko Allahu o suɓi e maɓɓe ɓeeɗo annabaɓe e nder ɓeeɗo annabaɓe kadi kanko Allahu jalla wa ala o fonnali ɓe o ɓurni ɓe o waɗi woɓɓe e maɓɓe nelaɓe wano wiri noon walaqad faddalna ba'da annabiyina ala ba'din gombi dey menen men ɓurni yoga e annabaɓe e dow yoga Allahu jalla wa ala suɓi e nder ɓen ɗo woɓɓe goo o waɗi ɓe nelaɓe ɓen noon kadi nelaɓe o fonnali ɓe dendagal maɓɓe bal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi e maɓɓe woɓɓe goo ɓe tawata ko ɓen ɗon o ɓuri teddinde wona o ɓanginirani en ɗum ka qur'anare makko teddunde o wi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ɓeɗo de nelaɓe woni ɓen ɓe tawata min ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga min fonnali ɓe fof maɓɓe ka darajaji Allahu azza wa jalla e ɓen ɗon nelaɓe kadi ɓe fof maɓɓe o fonnali ɓe ɓen ɓe tawata
ko ɓe o suɓi o waɗi nelaaɓe o detti woɓɓe goo e maɓɓe o waɗi ɓen ɗon ulul azmi min arrusuli o waɗi kohojo ɓen ɗon on ɓe dendangal maɓɓe nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko wana noon o tagi leyɗe ɗen kanko allahu azza wa jalla o hormini leyɗe ɗiɗi o mawnini ɗen ɗon ɗum woni ndiɗo leydi makka kañum e ndiɗo leydi madina o tagi ɗeɗo juulirɗe kanko allahu azza wa jalla o ɗetti juulirde nden nde tawata ko adade maheɗe nden woni oɗo masjidul haram o ɓurni e dow luttuɗe ɗen o hikkini ɗon masjidul nabawi ndeɗo juulirde nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o watti ɗo masjidul aqsa ndeɗo juulirde wonde philistine jérusalem kanko allahu azza wa jalla o waɗi ɗeɗo juulirde tati no wuri juulirde luttuɗe ɗen nde dendagal majje ko wona noon o tagi kanko allahu azza wa jalla lebbi ɗin o waɗi ɗi lebbi 12 o ɓurnidiri ɗin ono wiiri noon inna iddata alshuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa alsamawati wal arda minha 4 hurum allahu azza wa jalla o wi wonde limore lebbi ɗin ka makko kanko joomiraɗo majji taguɗo ɗi o ko lebbi 12 woni e nder ɗin ɗon lebbi kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi 4 e majji ɗi tawata ko horminaari no jiha e ɗin ɗon walla ɗin lebbi horminaari ɗon ko ndu lewru wiyetendu raajibi kañumma e lebbi 3 ɗi tawata ko jokkondirɗin woni sabbordu donkin e donkin kañumma e nduɗo lewru jombente ɗiɗo lebbi 4 allahu azza wa jalla o waɗi ɗi lebbi ɗi tawata ko horminaari ɓe anndanɗa hoore ma ko teddinaaɗi mawninaka makko kanko allahu azza wa jalla o waɗi lebbi goo ɗi tawatana ɗiɗo kadi ɗi tawata ko tedduɗi ka makko woni nduɗo lewru wiyetendu chahru ramadan kadalika o waɗi nduɗo lewru wiyetendu chahru chaban ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ndu tawata yimɓe ɗuuɗuɓe no hayfini fi mayru yimɓe ɗuuɗuɓe no majja moƴƴere ko woni e mayru woni nduɗo lewru wiyetendu sabbordu suumaye ko lewru ndu tawata allahu tabaraka wa taala no mawnini ko lewru ndu tawata kanko allahu azza wa jalla mo teddini fi mayru oɗo waɗi si tawi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe teddinno ndu lewru ɓe mawnini ndu lewru ko wana noon ɓeeɗo jokkituɓe ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam woni ɓeeɗo ardiɓe moƴƴe ɓen ɓe jogitino nduɗo lewru sooɓe lewru ndu tawata ko ndu ɓe tinnoto e muɗum rewgol allahu tabaraka wa taala tinnare tiiɗunde nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si feƴƴino nduɗo lewru ndu tawata ko lewru suumaye heɓaki lewru hay e woturu e lebbi hitande nden fof ndu nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗuɗɗinayno korka e muɗum ɓuri nduɗo lewru sabbordu suumaye wa noon tabiti e hadise mo tawata ko wonno ka sahihayni ka sahihu lbukhari e ka sahihu muslim hadise ittaɗo yumma meɗen aishata radiallahu anha kamɓe yumma meɗen aicha ɓe maaki wonde ma ra'aytu rasula allahi sallllahu alayhi wa sallama istakmala siyama shahrin qattun illa ramadan wama ra'aytuhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi sha'ban ɓe maaki wonde mi aali nelaɗo allahu on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama hiɓe timmina hoorugol lewru siwana lewru suumayendu oɗo waɗi si tawi kala manin neɗɗanke mo tawata ko hooruɗo lewru timmundu tis tawi kanko neɗɗo o wona kasfara o woni e hoorude bala o ɗetti tun hoorugol lewru timmundu tis ko wona ɗuɗo lewru suumaye ko neɗɗo mo tawata ko o aaƴiɗo ka diina allahu tabaraka wa taala ko tabita e makka ko o sincuɗo bid'aaji ka diina allahu subhanahu wa taala konko o hoori ɗon kadi o jaɓantake ɗum ɗo ko waɗi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tigi ɓe makani e hadise wonɗo ka sahihayni ittaɗo yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad e riwaya goo mo tawata komo imam muslim yaltini on ɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ɓe maaki kaɗo diina meɗe ko diina ka tawata ko timmuka ko diina ka tawata ko moftuka kala neɗɗanke mo tawata o sinti goɗɗum ngo kesum o naadi e makka ko min nelaɗo moɗon on mi yettinanaali on haray yo anndu konko o golli ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi ko o jonniteteɗo ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka riwaya imam muslim wonde kala golluɗo gollal tawi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamirali mo ngal gollal
ngal gollal ɓe yiraka ngal haray yo o anndu ngal ɗon gollal koko o jonnitoyteɗum ñalande dargal kanko neɗɗo o ngoronnoyo e yiiɗo yumma mene aishata radiallahu anha sonnaɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓuraɓe yiɗede ɗen e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e dendanigal ɓeɗo sonnaɓe maɓɓe si feƴƴi yumma meɗen khadijata ko waɗi gon sengo ɗon hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo lurral no hakkunde karamo koɓɓen ko hombo e maɓɓe woni mo tawata on ko ɓurɗo moƴƴude on ka allahu azza wa jalla bi mana ɓuraɗo yiɗede on ka nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kañum yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki min wonduɗo e nelaɗo on alayhi salatu wassalam min mi meeɗa yi'ude annabajo allahu on woni muhammad alayhi salatu wassalam hiɓe timmini korka lewru siwana nduɗo lewru suumaye on waɗi horugol nduɗo raajibi ndu dendagal mayru ko bidaa ko wona noon horugol hertinalngol raajibi korka ko tawata ala e ɗiya lebbi luttuɗi mana arana kenen kañum may alhamisa kañum ma e 13 14 15 si tawi neɗɗo on hertinani raajibi korka ko tawata ɗiya lebbi ala ɗum ɗon ko hunde tawata ko sincande ka dina nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fadlan noon si tawi hawri kanko neɗɗanke on o timmini raajibi on kan horugol waɗi ɗe gandi ɗum ɗon koko jaali tawi le hadisaje arɗe ɗe andanɗa hoore ma ko fefindade ɗen fof wowla fi ɓure raajibi karmo koɓe hadise ɓen ɓe makiɗe dendagal majje ko ɗe meeɗe hay hadise goto e majje tabi taali e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko wona noon nduɗo sabbordu suuma e hoore muɗum nduɗo e mawnude e teddude neɗɗo si tawi hawri o hoori ndudu dendagal mayru ɗum ɗon kadi haray ko o neɗɗo sincuɗo kadina korka makko kan o jaɓantake ko waɗi ko biɗa jumma mene aishata radiallahu anha ɓe maaki ko suumaye tun nelaɗo alayhi salatu wassalamu timmini korka ɓe maaki wonde ɓe yi'aali nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kadi hiɓe ɗuɗɗini korka e lewru ɓuri nduɗo lewru ndu tawata ko lewru sabbordu suumaye hollugol e wonde neɗɗo on ko o tinni wo ko o tinni e ɗuɗɗingol korka e nduɗo lewru yo anndu kanko neɗɗanke on ko moƴƴere moolanande wonandemo madama o hoorali ndu fof mayru bal no ari riwaya goo wona imamul boukhari kamɓe ɓe ɓeydiri noon ka riwaya maɓɓe ɓe maaki kana yasumu chabana kullah wonelaano alayhi salatu wassalam laatinoɓe hooreno sabbordu suumaye ndu dendangal mayru ɗiɗo riwayaji en ara yiwde no karmo koɓɓe chargiriɗi noon eno ɓe ɓanniriɗi noon kañum e riwayaji luttuɗi ɗin hollugol e wonde kullahu on ɗo bi mana ndu dendangal mayru on ko faala ko wondema ko ɓe accata kon ɓe hoorali e mayru ko seeɗa oɗo waɗi si tawi fayda foolina ha wiya ko ndu dendangal mayru imam muslim kadi e hoore muɗum ɓe maaki ka riwaya maɓɓe wonde kana yasumu chabana kullahu kana yasumu chabana illa qalilan a yiwima mene aishata ɓe maaki nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke ɓe hooreno sabbordu suumaydu dendangal mayru a yi firongol no yeeso mana muɗum ɓe laatino ɓe hooreno sabbordu suumaydu dendangal mayru si wona seeɗa e mayru ka hollugol en wonde nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe timmintano o wona noon kadi no itta e maɓɓe kamɓe yumma aishata radiallahu anha e yumma meɗen ummu salamata radiallahu anha wondema nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe laatinoke hiɓe hoorayno sabburdu suumaye ndu dendangal mayru si wona seeɗa wona noon yumma meɗen ummu salamata radiallahu anha sillama e maɓɓe kamɓe tun kadi wondema nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe laatanoki ɓe hoorayno lebbi ɗiɗi ɓe jokkidira ɗi siwana sabbordu suumaye kañumma e suumaye mana muɗum sabbordu suumaye ɓe hoora ko ɗuuɗi e muɗum suumaye en kañum ɓe hoorandu ndu dendangal mayru ɗum waɗi si tawi karamokoɓe gooɓe tentini ɓe holli wondema ko ɓuri jiccude kon e konnguɗi ɗin ko selli kon no jeeya e maɓɓe oɗo karamokojo imam ibnul moubarak rahimahullah e ko wonaɓe wonde mana ko fanda kon ɓe hoorayno ndu dendangal mayru riwayaji luttuɗi ɗin fensitani en ɗum ko fanda ko ɓe hoorayno ko ɗuuɗi e mayru kayru lewru ndu arayno hanani en ko watte yili e ɗiɗo piiji moƴƴa ko waɗi noon tabiti e ɓeɗo sonnaɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yumma meɗen aishata radiallahu anha kaɓe holli ɓe maaki la alamu nabiya allahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama qara'a alqur'ana kullahu fi layla wala sama shahran kamilan gayra ramadana
ɓe maaki min sonnajo nelaɗon alayhi salatu wassalam aicha mi anda annabajo allahu on muhammad alayhi salatu wassalam kaɓe jangi qur'anaren nden nde dendagal mayre jemma gooto ha hande ɓe tippinali nde jemma gooto ko wona noon kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu mi anda e maɓɓe horugol lewru timmudu si wona nduɗo lewru suumaye ko lutti kon ɓe hooray e muɗum kono ɓe timminta kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko wona noon abdoullahi ibni abbas radiallahu anhuma ko tabiti e maɓɓe kon ka sahihayni wondema nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe hoorali ha hande lewru timmudu si wona ono suumaye koɗum waɗi sen andi ɗeɗo ɓuure hollugol e wondema nduɗo sabbordu suumaye ko lewru ndu tawata ko teddundu nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe e hoore maɓɓe ɓe hoorayno ko ɗuuɗi e mayru no hanani gooto kala e meɗen ka o ñentinaɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗi allahu tabaraka wa taala ko wi en ka qur'anare makko teddunde ko wondema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha walyawma al akhira wa dhakara allaha kathira ko pellet laatani kenge nelaɗo allahu sallllahu alayhi wa sallama ñentinirgal moƴƴal fi kala ɗuɗuɓe meɗen hande salike ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam jokki ñentingol alyahuda kañumma e annasara waɗi ɓen ɗon tintorgal muɗum kala ko ɓen ɗon waɗi ko ɗum watte kala ko ɓen ɗon acci ko ɗum accete kala ko ɓen labini ko ɗum laaɓa kala ko ɓen ɗon aybini ko ɗum mari e ayiɓe ɗum ɗo ko tana molanaɗo wonande neɗɗo mo tawata ko julɗo jebbilaniɗo allahu subhanahu wa taala ittama e oɗo sahabajo tedduɗo usamatu bnu zaydin radiallahu anhuma hadise mo tawata imamu nasaiyu no fillimo cheikh al albani ɓe jonnimo daraja hasana kamɓe usamata bnu zaydin radiallahu anhuma ɓe maaki qultu ya rasul allahi lam araka tasumu shahran min alshuhuri ma tasumu fi shaban ɓe maaki mi wi uno ñande goo ko onon yo nelaɓe allahu tabaraka wa taala mi yi'i on onon nelaɗo on komi faami e moɗon kon ko haynde wootere mi yi'ani on hiɗon ɗuɗɗina korka e lewru ko wona suumaye ɓuri nduɗo lewru ndu tata ko lewru sabbordu suumaye nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ka jabagol oɗo usamata bnu zaydin ɓe maaki dhaka shahrun yaghfalu nnasu anhu bayna rajabin wa ramadana wa huwa shahrun tulfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani oɗo sahabajo tedduɗo woni usamata bnu zaydin ɓe maaki dhaka shahrun nduɗo lewru ndu tawata ko sabbordu suumaye ndu yiwɗami ɗo ɗuuɗi horugol e mayru ko lewru ndu tawata yaghfalu nnasu anhu yimɓe ɓen no heewi kaɓe welsindoto e mayru yimɓe ɓen no heewi kaɓe ittata yile e mayru lewru wondu hakkunde raajibi kañumma e suumaye ko ɗum se ndaari hannde e yiye goonga nelaɗon alayhi salatu wassalam ko waɗi nduɗo lewru si naati jama on no hayfini fi mayru kamɓe e gite maɓɓe ndu tedda ko lewru ndu tawata ndu ala qima hay e hunde yeeso maɓɓe nelaɗon maaki alayhi salatu wassalamu ka hollugol en ko lewru mawndu ɓe maaki wa huwa shahrun turfa'u fihi l a'malu ila rabbil alamin bimana golleji ɗi golluɗen ɗin fof e nder hitande nden koye nduɗo lewru sabbordu suumaye woni ko ɗi ƴawnoyte ka allahu tabaraka wa taala ɗum ɗon no haani memminde gooto kala e meɗen denndangal golle ko golluɗen kon e nder nde ɗo hitande golleji meɗen ɗi moƴƴuɗi majji kañum e bonɗi majji koye nduɗo lewru woni ko ɗi ƴawneteɗi naɓe ka makko kanko allahu subhanahu wa taala koɗum waɗi no hananma a neɗɗo on ya jogute nduɗo lewru teddundu lewru mawndu nelaɗo on maaki alayhi salatu wassalam fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun ɓe maaki min komi neɗɗo mo tawata pellet miɗo yiɗi nde golle anden no ɓante naɓe ka allahu tabaraka wa taala hara komi neɗɗo mo tawata komi horuɗo te anndi kaɓe landano kadi fi ko honɗum ɓe horanta alkamisa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki golleji yontere yankoji ɗin koye alkamisa woni ko ɗi ɓanteteɗi naɓe ka joomi meɗen tabaraka wa taala ɓe maaki nden ñanden sabu maɓɓe nde golle maɓɓe ɗen no naɓe hara ko ñallal ngal ɓe ñalli horude e muɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e yiiɗo kadi nduɗo lewru e hoore mayru ɓe ɗuɗɗinay korka e muɗum fi hawrodirgol e ñallal ngal tawata ko ñallal ka golleji hitande nden fof ɓantete ɗon ka allahu tabaraka wa taala hara nden ñanden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗiɗo golleji maɓɓe nde no ƴawa
tawa neññanden hiɓe hooranimo kanko allahu azza wa jal oɗo waɗi si tawi no hanani en wondema en wakkilo hattirde wakkilagol nduɗo lewru mawninen nduɗo lewru teddinen nduɗo lewru ɓanten fi mayru waɗen e mayru ko nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waɗeno e mayru kon e ɓeeɗo ɓe tawata ko ardiɓe moƴƴuɓe ɓen wan noon tabiti e maɓɓe tigi kamɓe ɓeeɗo artunoɓe ɓaawo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ha artuɓe ɓaawo ɓen ɗon e jokkituɓe ɓen no moƴƴiri hollugol wonde kamɓe ɓe faamuno ko nelaɗo alayhi salatu wassalam mawnini kon nduɗo lewru ittama e oɗo karmokojo maketeɗo salamat ibnu kuhayli o maaki wondema shahru chaban ko shahrul qurra o maaki nduɗo lewru sabbordu suumaye ko lewru ɓeeɗo janngayɓe qur'an salaf kamɓe no heewno e maɓɓe si nduɗo lewru naati kaɓe janngata ndeɗo qur'anare allahu tabaraka wa taala ɓe ɗuɗɗina moƴƴa ɗum ɗon koko ɓe anndira noon tabiti kadi e oɗo habib ibne abi sabitin kamɓe e hoore maɓɓe ida dakhala chabana si tawi hawri nduɗo lewru sabbordu suumaye naatino qala ɓe makayno hada chahru lqurra nduɗo ko lewru ndu tawata ko lewru janngayɓe qur'ana ɓenni salaf kamɓe ko lewru ndu ɓe teddinnoɓe mawninno ɓe rewayno joomi maɓɓe tabaraka wa taala e mayru ko heewi aqulu qawli hada astahfiru llaha li wa lakum wa li sa'iri lmuslimin fastahfiruhu min kulli dhanbin wa khati'a innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أويت الله تبارك وتعالى دعاء للنلان صلى الله عليه وآله وسلم كم بإبادة صحابة بمبه إكلا نئة متوتك ونينتنو قل الله والمبه هايلا ندرغل أرأيت بتي إتاما كدي أودو صحابة جتدد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث مبه إمام ابن ماجه بفلي كسنن مبه شيخ الألباني بودمو حديث حسن كسلسلة الصحيحة wondema nelaano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ay ka banginalngol en ɓure kañumma e teddungal nduɗo lewru mawndu woni nduɗo lewru sabbordu suuma en ɓe maaki inna allaha la yattali'u fi laylati nisfi min chaban allahu subhanahu wa taala o ƴellitoto e tagore makko nden kanko allahu tabaraka wa taala bimana o laaray tagore makko nden kanko allahu subhanahu wa taala ñande tawi ko jemma tumbojo on e nduɗo lewru woni lewru sabborde suumaye mana muɗum jemma 15 on fa yahfiru kanko allahu azza wa jalla o yafano li jamii halqihi dendangal tagore makko nden illa li mushrikin aw mushahin siwana oɗo neɗɗo mo tawata ko o keefeero shirkowo kala neɗɗo mo tawata wona o julɗo on ɗon allahu tabaraka wa taala yafotako mo kala kadi julɗo mo tawata himo haɗidi e siɗɗo makko julɗo hawre nde tawata sharia dina kan jaɓa kanko neɗɗo mo taƴi siɗɗo makko julɗo ɓe ala e yewtude o ala mo tuggude konngol tawile pellet ko hawre nde andanɗa hoore ma ko taƴande nde tawata islamu on jaɓa ko ɓatum himo ɓerɗini kanko neɗɗanke on e hollugol wonde ko o neɗɗanke marɗo ɓernde o warri oɗo kadi ndeññanden allahu tabaraka wa taala yafotako mo amma ɓeɗo luttuɓe e gomɗinɓe ɓen kanko allahu subhanahu wa taala o yaafotoɓe ɓe denndangal maɓɓe bakkatuji maɓɓe to sookiɗi ɗo kadi ko hollay ɗum en wonde nduɗo lewru ko lewru ndu tata ko mawnu ko lewru ndu tata ko tedduno nduɗo noon lewru e teddunde nduɗo lewru e mawnu nde ko hanani en koyen hattu e mayru kanelaɗo allahu on sallllahu alayhi wa sallam ɓe hatti ɗon hara en sincali bid'aji e mayru hara e wallitaki ɗiɗo bid'aji ɗi tawata ko sincali wonnoon nde gandi da'iman wa abadan yimɓe ɓen kala ka tawata no shar'ina
iblisu alayhi llana aray sowwon sinaɓe ɓe adda fiijigoɓe ɓanna e diina kan ɗon ɓe faamina wonde ɗum ɗon kadi koye diina allahu kan jeeya tawa nelaɗo allahu o waɗali sallllahu alayhi wa sallam kadalika sahabaɓe maɓɓe ɓe waɗali ko waɗi enen e kaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala wana golleji ɗuɗuɗin tun woni ko o mari haaju e muɗum kanko tabaraka wa ta'ala golleji ɗin ɗuuɗi ɗi fanɗi ko o mari haaju e muɗum ko golleji ɗi tata ko moƴƴi ɗin o ɗum allahu tabaraka wa ta'ala wi ka qur'anare makko teddude liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ay ko fiyo o jarribo en o ndaara ko hombo e meɗen woni ko ɓurata labinde golle imam ibne kasir ɓe maaki allahu wi ali liyabluwakum ko fiyo o jarribo on o ndaara ayyukum ko hombo e moɗon aksaru amalan ɓurata ɗuɗɗinde golle hombo e moɗon ɓurata ɗuɗude golle la ko wi ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala goto e karmokoɓe anan ɓe maaki woni alqadi iyad ɓe maaki ahsanuha ko akhlasuha wa aswabuha ɓe maaki ko wiyete golleji ɓurɗi labeede ɗi allahu tabaraka wa taala mari haaju ɗin ko ɗin golleji ɗi tata ɗi timmini piiji ɗiɗi hunde aranere nden ko akhlasuha golleji ɓurɗi laaɓude ɗin tawa neɗɗo on ko waɗiriɗi ko fi allahu tabaraka wa taala o waɗirali fiyo jama on manumo o waɗirali fiyo jama on ɓe haawomo o waɗirali fiyo jama on teddinmo tawa ko o warri kanko neɗɗanke on ko ɗaɓɓugol welaye joomi makko tabaraka wa ta'ala ko waɗi si tawi neɗɗo on golli gollal tawi mo ɗaɓɓi nder to yo jama o yi'anmo yo jama on nananmo yo jama on haawomo yo heɓu ton intérêt mum aduna kanko oɗo neɗɗanke si tawi golle makko ɗen ko ɗum woni ko o golliri joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli en kanko o faalaka ɗen ɗo golle o waɗi so wi fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinu lhalis allahu wi rewmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala waɗa ko o yamirma kon tawa noon kadi a laɓɓinanmo dey a ɗaɓɓayo jama on manti a ɗaɓɓayo ɓe yi'ane ko waɗi kanko allahu ko wodanimo e diina ko o jaɓata ko konko tawi ko kanko tu waɗana anniye goo jilla nder to ɗum ari hadise goo wonno ko sahihu muslim hadise ittaɗo abi hurairata radiallahu anhu hadise alqudusi joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ana agna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya gayri taraktuhu wa shirkahu allahu wi wonde ko kanko ɓuri yondinade e kafideteɗen fo maɓɓe kala neɗɗo mo tawata ko kafideteɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi kanko mo yondini ɓuyɓe fo maɓɓe o wi ko waɗi kanko kala golluɗo gollal tawi gollal ngal hiɗa ɗaɓɓigo yo yoɓoye kono hiɗa waɗori nder to yo jama on mante ɗa waɗori nder to yo jama on yi'ane hiɗa waɗori nder to yo jama on nanane kanko allahu o wi taraktuhu wa shirkahu mi acciday kañum gollal ngal kañum may on mo kafidinmi e muɗum ko on ɗon mi yafantongal min mi mematangal ɗo oɗum waɗi si tawi gollal ngal wona laaɓungal ɓe maaki hunde ɗimmere nden ko honɗum ko aswabuha ko ɗen golle ɗe tawata ko ɓurɗe feppodirde e sawaba karmo koɓɓen ɓe maaki akhlasuha ko ma kana khalisan li wajhi llahi tabaraka wa ta'ala wa aswabuha ko ma kana wifqa sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ayi ko yo taw golle ɗe no laaɓi tawa hiɗe feppodiri e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ko waɗi joomi men no haaɗi en yeyaw yeeso nelaɗon alayhi salatu wassalam ko kamɓe woni almami meɗen en fo meɗen hiɗen jaɓi haqiqatan wonde si tawi hawri ibnu adama hino ɗowde bunɗo wona bunɗo o wonata yeeso kanko o wona ɓaawo ko waɗi si tawi bunɗo o woni yeeso kanko ɗo wowongo woni ɓaawo bila shakkin ko ɓe unoytoɓe idan nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe woni en ɗowde si tawi en wi'i en waɗa e hoore meɗen yeeso accen ɓe ɓaawo la shakka ko laawol haala kuye jokketen en hettata laawol yahayngol ngol ka aljanna oɗum waɗi si joomi mi wi la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih onon ɗeɗo mofte wataw wonu yeeso allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam daiman wone ɓaawo maɓɓe ko allahu yamiri on ko waɗon ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu hatton kaɓe hatti ɗum waɗon koɓe waɗi ko hara on waylali hay e hunde e dina maɓɓe kan on ɓeydali goɗɗum e muɗum oɗo waɗi si tawi no hanani en hattirde hanugol yen eto hatten e nduɗo lewru e ko wona e nduɗo e ko nelaɗo alayhi salatu wassalam hatti ko wannoon no woodi yimɓe gooɓe tata ko sincuɓe bidaaji e nduɗo lewru tawa kamɓe kadi ɓe nodditi wonde ɓe rewa woni allahu e muɗum no jeeha e ɗum ko wiyete kon salatul bara'a iɓe sinci julde nde tawata ko wiyetende salatul bara'a
julde nde ɓe juulata ɗum ñande woni jemma 15 nduɗo lewru ñande inna nden Allah tabaraka wa taala nden ñande kanko Allahu o ndaara jiyaɓe makko ɓen o yaafo kala neɗɗo gomɗinɗo mo tawata o taƴaki siɗɗo makko julɗo Allahu yaafoɓe ɓe dendagal maɓɓe bakkatuji maɓɓe to sookiɗin ɓeeɗo yimɓe bid'a ɓe sinci nden ñanden julde wiyetende salatul bara'a ɗum ko julde nde ɓe juulata e on ɗon jemma ɓe juulay darɗe temedere o tawata jolali e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko sonjugol hoore mum nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe makani en Allahu ndaara e nden ñanden tagore makko nden o yaafoɓe ɓe janti ɗo o yaafoto kono nelaɗon alayhi salatu wassalam juulali ɗen darɗe temedere ɗo sonnaɓe maɓɓe ɓe waɗali ɗum kadalika geɗaljo maɓɓe waɗali ɗum ko wona noon sahabaɓe maɓɓe ɓen heɓaki hay e goto waɗuɗo ko fi hon ɗum sinca ɓaawo maɓɓe kamɓe ɓe waɗani ɗum ɗo ko jeeya ɗum e bid'aji ɗi neɗɗo o hani rentade e muɗum hattirde rentagol ko wona noon ɓe jogiti julde goo kadi nde ɓe sinci ɓe inna nde salatu 6 raka'at bi mana ko julde nde tawata ko marde darɗe 6 ɓe wiya nden ɗon ko ɓe woni waɗirde ɗen ɗon darɗe 6 ko juulugol anniye pottingol albalawuji kala ko innete kata e khasara e yondinagol e yimɓe ɓen ko pottingol ɗum ɗon bi mana ɓe woni e wadde fiyo ɓe wonu yimɓe ɓe tawata ko ɓe alɗuɓe hara hande kadi haaju maɓɓe yanata e goɗɗo hitande harayne nden tawa ɓe ala muskila batal ɓe ala muskila kata tawa hayye hunde e tampere e sonja heɓataɓe nde ɗo kadi julde ko julde nde tawata ko nde bid'a sincaɗo mo nelanon waɗali sahabaɓe waɗani no jeeya e majji qira'atu surati yasin janngugol maɓɓe oɗo surati yasin kañum e nder on ɗon jemma 15 on ɓe retta oɗo surati yasin ɓe jannga mo nden ñanden wi'ugol maɓɓe wondema koyo ɓe toromo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal e dow maɓɓe nden hitande hikkitune ɗon bi mana ko luttiti e hitande nden kon fof tawa koye moƴƴere woni ko ɓe wonta e muɗum ɗum kadi tabitani e nelano on sallllahu alayhi wa sallam hakke ko bidaaji ɗin tiiɗi kon woɓɓe e maɓɓe no yaari haa ɗetti kañum on ɗon jemma ɓe wimo ko kanko woni laylatul qadri jemma mo tata ko jemma eɓɓore on ɗum ɗo ko hunde nde tata ko nde mere ko ɗo waɗi si tawi imam ono ashuqayri ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyetede assunan walmubtada'at ɓe maaki wa huwa batilun biittifaqi almuhaqqiqina walmuhaddithin karamo ko ɓe yewta ɓe gonga ɓen fof no fotti wondema ko pellat innugol ko on ɗon jemma woni jemma laylatul qadr ɗum ɗon ko mere noon ko hunde nde tata ko sincade kone fenade ara no heewi e hadisaje e tawata koɗe ɓe aaƴi ɓe ɗettiɗen ɗon ɓe walliniri kañum ɗiɗo bid'aji ɗi tata neɗɗo on no hani rentade e muɗum no jeeya muɗum hadise goo wo inna allaha ta'ala yanzilu laylata nisfi min sha'bani ila samai dunya fayaghfiru li aksara min adadi ghanami bani kalbin ɓe inni wonde allah tabaraka wa ta'ala wo tippoto si tawi hewti on ɗon jemma woni jemma 15 on wara ha ka asama arano enen hiɗen andina on ɗon jemma tun allahu azza wa jalla tippoto allahu subhanahu wa ta'ala no nelanon makiri no alayhi salatu wassalam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthu lleyli l akhiri ila samai dunya ɓe maaki wonde nelaɗo kamɓe nelaɗon ɓe maaki joomi meɗen tabaraka wa ta'ala tippoto jemma kala jemma haa ka asama arano ɗo ɗum ko si tawi hawri hewti tataɓal jemma sakkitoral ngal allahu azza wa jalla o tippoto kanko tigi bidatihi ko honno o tipporto kanko andi kono innugol wonde ko yurmede makko nden tippoto walla ko yamirore makko nden woni ko tippoto maɗum kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko goɗɗum goto e piiji ɗi tata ko sifaji makko tippoto wona zati makko on ɗum noon ko konnguɗi yimɓe bid'a ɗi tawata ko lundiɗi deftere allahu nde waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe ɓanginani e yeeso noon ɓe maaki fa yaqulu kanko allahu o wi'a man yad'uni fa astajibu lah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah wa man yas'aluni fa u'tiyah yurmede allahu nde wowlata mangural makko ngal kanko allahu azza wa jalla wowlata yamirore makko nden wowlata ko huwa bidatihi kanko allahu tigi woni ko wowlata idan si nelaɗo on maaki o aray kanko allahu o wowla ko kanko tigi arata o wowla waɗi a wata inde yurmede makko nden wowle idan haray ko ɗum ɗon woni finde nde tata ko taɓitunde nden e nelaɗo on kañum may sahabaɓe maɓɓe ɓe amma noon hertingol tun oɗo jemma
wi'ugol wonde allahu tippoto e makko yewtirani oɗo hadis wonde o yafano yimɓe ɓe tata ko ɗuuɗuɓe ɓe mana ɓe tata heɓe ɗuuɗi ɓuri limore e dammi ɓeɗo wiyeteɓe banu kel ko yimɓe ɓe tata ko andiranoɓe margol dammi moƴƴa oɗo ko hadis mo tata ko hadise lowɗo o sella e nelaɗo alayhi salatu wassalam no heewi hadisaje haray fiye yilto yi en ɗen hadisaje ɗon mere majje se ndaari nde ɗo deftere wiyetende albaisu ala inkari albidai walhawadisi li abi shama almaqdisi rahimahullahu azza wa jal iɓe janti e muɗum ko heewi e bidaaji ɗi tawata ko sincani e fiyake nduɗo lewru teddundu haray koye wattu yili moƴƴa wone yimɓe hakkidiɓe e lewru ndu ko woni hakkidagol e rewru ndun wona yen hayfil lewru ndun accen ndu feƴƴirani tawa en rewali allahu azza wa jalla e mayru en teddinali ndu wattude e muɗum wona yen sincu kadi ɓeyden e mayru ko nelaɗo allahu sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani koyen mawninirndu no nelaɗon alayhi salatu wassalam mawninirinde noon teddinirendu no kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe teddinirindu noon haray anden sifa ɗiɗo sa'aji si aranima an neɗɗo on madama a fiɓa bi maana an neɗɗo on hiɗa felliti wondema hitande arayde nden tawete haray koya wakkilo hara ɗiɗo sa'aji ɗi lawakima etoɗa wakkiloɗa golla e majji golleji hewɗi golleji ɗi tata ko ɗuɗuɗi fi ya'a tawa joomi maɗa tabaraka wa ta'ala hara o wonali neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke hayruɗo hara o wonali neɗɗo mo tata ko a neɗɗanke soyuɗo allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir kayda a'da'i ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في بورما اللهم انصرهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب عبادك في هذا البلد اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين في هذا البلد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم وفقهم اللهم وفقهم اللهم وفقهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا أنصار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا أنصار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مؤمنين اللهم توفنا أبرار اللهم أسكننا في فسيح جناتك اللهم أسكننا في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.